Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switch in 2020, where we teach indigenous language. Today we continue with our speedy lessons, looking at lesson number 9, 10 words of the day. Today's words are as follow. Present. Tšweletša, 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 tšweletša. Custom. Tlwaelo, 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 tlwaelo. Achievement. Phihlelelo, 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 phihlelelo. Exceed limits. Go feta meedi or melwane. 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 Protection. Tšhireletšo, 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 tšhireletšo. Confidence. Boitshepo, 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 boitshepo. Application. Tšhomišo, 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 tšhomišo. Data usage. Tšhomišo ya tshedimošo, tšhomišo ya tshedimošo, tšhomišo ya tshedimošo, tšhomišo ya tshedimošo, tšhomišo ya tshedimošo. Trust. Tshepo, 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 tshepo. Connection. Kgokaganyo, 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 kgokaganyo. Thank you for watching. For more videos, please go to Code Switch in 2020. Thank you.